asingly someone who I think debated on one debate with particular one. Like Pawaki Tali, running high by evidence, facts, piercing say emotion unitary, and the loan is broken on the bar. Away of the moment of it, the Poiba debate with it. Marty Peter Abuna is the figure, and the Brunzel labor debate to the debate is some critical thinking with the critical thinking with it. Loan Tagalaga Lucian with Wendell. A good Tagalaga Lucian, a good Munapabadi, a good Tony, a good Sing Jamali, a good Machine Tagalaga Lucian by debate with them. It's not very high quality debate. Debate को बहुत आगे दी लाइक जब पानी टूटा है लाइक तो हम लगना अखंड नहीं ताने में टूटा है Google तक सर्च तो लगा एक debate चलते हुए है नहीं जाती पर अब तो ना लाइक जब पानी टूटा है ममांगे 2022 दा लाइक पब्लिक वजह से ना है भी रखते कि debate just वही तो क्वालिटी लाइक भी चार्जिंग मतलब पहले नाम भी जिसे कॉलेज के साथ में after some time लाइक खंग में तो माय यूनिवर्सिटी तो कोर्स हुई कहता है deep breathing होता है तो इमोशन ना अगर नामर में जावा बहुत दिन तक debate तो अच्छी की debate का outcome सी not up to the expectation अच्छी मिताई नंबर थम्बे अनिल शुभदा देखो कि presentation से अगर जगह थम्बे से organization अदगी facts के नो तो evidence persuasion अदगी conclusion and presentation दा कोने थम्बे तो बसी body language eye contact अदगी gesture ऐसी कर थम्बे बने plus नंगी लोन की modulation में होता है तो तो नागा मेरे कुपाक जेरा मुझे जाम देते मुझे दिमाग को स्पीकर नहारा हो गया इतना इना ऐसे कुछ जरा हम देते हैं तो नंगी नागी बंदो evidence हो गया तो बस जाओ तो supporting corroborating with what the word is like हम पाव इधर करता the official language कोई बगी not as a judge लेकिन हाइजर हो गए कुन्ना सरकार ने दी मधु ये people वाले people लेते ऐसे वजह से खंगी रमणीय को मैं खंगी तो नहीं implementation की official ले official language implementation official है सुने अदुना official ले रिपोर्ट मागी office की memorandum माले मतलब function में या मधु मतलब चाचा मतलब मैं अपना मतलब demand तो भी होता है ऐसे कि demand से तो वो ले पर नहीं तो काना मतलब कोई लाख तो नहीं काना अपना मतलब कोई demand होता है उसे नोइना पंखीबा नारसिना पंखीबा बंगलाना फंगदे अदुना फंगदे कोना फंगनी अदुदे इट्स डिफरेंट थिंग कोने थिदुसी कोई क्या करना मूवमेंट से चता लगा कोने डिमांड क्या तौरगा इंप्लीमेंट तौर बसिने तो इंप्लीमेंटेशन तो बसिने कोने फंगो गुंबाई से इंप्लीमेंट तो होन बसिने अब कोने होने दुसे तो इनना इंप्लीमेंट तो भी दिखे तो बिरोई तो इंप्लीमेंट तो दुसी लाख तो न्यू जनरेशन ना तन होने भी दरकार तो होने को एक सिंग साकी डिपेंडेंसी का सुजान थम होता है तो they should go home लाइव वजह सिंह जन जुमना चलेगा नसी डिबेट देखने पूर्ण से की दबने आउटकम तो अद आउटकम से ना हाइनिंग मना लाइव में हम शेयर तौनिगी इंप्लीमेंटेशन से कोई नाइसी इंप्लीमेंटेशन तो उन्हें भी दम दा नेगलेक्ट तो बजाय तो भी बजाय अदु अपनी यूज सैंपल करता है डिमांड यो है करो रिवोल्यूशन ने डिमांड तो होता है अदु डिमांड दुनिया बा कोई मैं हम पूरी तो कोई लोन तो भी दा तो भी ने तो से बस मैं हम समझरी डिबेट का यूनाइटेड तक शेयर तो नसी ए अरुणाचल प्रदेश तक रनी एडिटर और न्यूज़पेपर 2 years the Subansri Times and sida in spoken English ki kanu hangami the 2 district the only one newspaper atu English word we editor or turun kumega Lord Subansri ka ai news word news the Subansri Times ko adu lening tamdu the spoken English say tain tapos da pom sa class 10 12 the mga simyam lai मोइसे कोचिंग तो बोला इन पार्ट टाइम तापोइना अदुगा अपतनी नुपम सामलाई मान गौतम बुद्ध की थोक द माय एसे इदुरिबो माने एसे इदु से क्लास 10 नि माने एसे इबगाय नारे फरे नंग खप प्रिपेयर तौ लाव मथंगी निमित मान लाको द सुना पुलाई लाई बुक्स ऑन बुद्ध चुगम पुलाई लाइक छमाय तो लाई क्लास 10 या ना हमने पाबल लाई सुना पाए अदु अंगांदो I need to search थिबो दो दमा के देवर के अदु माइनि मोइ मानसिच एसे में इबदा सुकम लाइक पाय अबदि एसे में इबदा ओजादे ओजा खरै इबिरुवन ममा दो जाय बजे आगो दस म्याम लाइने से ट्यूशन ताई ओजा एसे फम दे बियोगा से मागम फंगन पाय
ai ni re mana ma ko kari kana dinu ai ni re ge ne maten ten pang ma kari kana ge ai ma ko igi ne nangi debate to waja to ni ibira ga pipira ne se para na kari kana ge you forget the debate just tomorrow kana de abdi sukta mala no like sum para ga ai khang ge ba mana ese do na ta buda buda gi muram da pung hum nga mangang ne that is adunya quality se adune na dining se debate ma to buda ga di more eating dam like a pabu ta go or go jate like example thank you very much ai jage akoi ahum si just ne na phammi se isa isa ki mark piwa matam na kana na first target ge hai ngam de aduna akoi oja hoi dasni yam hajana haibegre adudi akoi da akoi gi perception da angang sida marks kyam pi ge dage hai se akoi na yari ma kai bias hoi dum pi do tawagi bi sida yaw ba mi sing sida just ne na phammaga ai gi mari muta ai gi sagai na dai thi udi ya de aduna unbiasedly akoi da bigger marks na pero ohum ne punjalaga mi marai ba lepoi aduna angang sing si akoi na category ohum da phang very poor adedi kitang average aduga kitang hena strong oiba argument kitang tauba haiba dugi level ohum da phang level ohum sida for the legera against the legera lurili hari wafam duda ai maksi hari basigi against mukta leiba punsira natragana madugi maigai da leiba punsira habiduna secondary nanga for the lepani hai taragadi for gi dumta nang argument kyam pasana to ngamge aduga against the lege hai tarati against the leiraga ai da ai foba sigi wafam se mi na tukat chaba ya foba gi level da bana adi fact haini praman le konana mai pram mana haini wafam do madu du ngamge habis to abe angang sin se encourage the way da kale masig mat debate se khara toy na to way da kale akoi gi angang sing si maruena Manipuri society including the Meitei Pangan chenau sing su yaw mo sing si ayamba personality development ki da ai ngasai su informally koi chenau sing wari sanas dabani mo se loina very poor level le personality development aduna akoi ki leadership quality or good orator the good debater si akoi hunting to way da kale nuna ngasi akoi ola gre na hai bi da aiga modamatani adonbu aina atop londa da hining madi ekoina talent search ka to wi da kale debater puthok wi da kale masi da angang sing se aina khan bada ayamada maranai hono jabu ngak to wi maram di Manipuri lon ni maram na ngang ningai tas ayam khatle for the sungang ba yai against the sungang ba yai khara khara tas to ngar pa singduna akoina yoni ba level du di takal pangam ri adudi debate to ge hai tar gadi oja dhena hai ba gumna either like so khara de pasangam daga le re natragana concern hiram du da khara hai gada ba oja ai bi information collection to ba ya ba oja sing ta da bi si amaru akoi gi imphal da oja ma le rami professor ni akoi gi mana saksing gi oja ni magi ai praman da pijage akoi stage du mo oja sing le bi daka le hai masagi department ki asin ba pum kai thoga anam si mama mapa ga konana stage da kauraga mokoi gi auditorium da kauraga level ga time set tawraga yenga 5 times tawle aduga thabai ne angang se debate ki dong ta kaksing gi mai protuine adudi no su somewhat laikai ki representative rambe natranga school gi representation rambe katai gi no mai ang di oidoine adugi oigedaba kangbo singduna magi concern school gi sigum bahiram da kra thwai yobo ojas na tanaraga kan develop tawraga di good debater for kan ai gi thaja talent ti lai ga ing sa hai jabdo level ahum da talent si go phangre aduda matak thangba talent sing makoi singdu hena knowledge to biya meeting on si associate ai simtang da pandara magal sunjage
Assamese ka Bangla ka si Brahmaputra Valley ka ako'y Parak Valley ka official language ni. Adugi Bengali sinaw singi yang na masabu yang na lemjaba chawjaba sulay. Boro si Assamese ta associate Brahmaputra Valley da Boro si Assamese ta associate same as Manipuri su Assamese amadi Bengali da associate. Parak Valley ki district home sida Bengali da associate hoiba. Aduga Mozariti sina Assamese da associate hoiba. Masigi nasai oza dhrena high bagumna once masi kaiguda government na approve to gadi oza window da ina karkanna pressure to jing university sin madudi akun ki hoda masi sin loide tari no ko ngai se implement haiba nasai term gazette to thoro si yam dagal ek koi ni channel ko dagal nasai debater na panbiramba mang de election leibagi lothom lo oina to gadi cabinet ta pass ho gyo gazette ta lakte ko nana gazette ta lakasi akoi ngai si oza Rabindra amadi magi team gi khutsu yang kal leine ai thajab lei aduga nakal romda Manipuri law si akoi gi cabinet ta pukatna associate official language no lawwe hai sa ilai ko wam din te mission ya mantra yam daba si calculation mun thumjage Assam dengan belon si untung yang re, oza hoi dasar yang make sen pandir. Naru itu manga keti Assamese, Boro, Bengali, Manipuri musuh Nepali. Masih 8 schedule channel languages. Hai bas sing sudah apa ini honorable CM Himanta Biswa Sarma na, mesti cina sudah apa ini pagi perang wina, tu pagi tu bugi hina bida. Noi di mesin yang lekai ne, noi di hen berarti itu community yang lain ne. Moi itu hal panggil noi itu pun karena tai ne kah hen pagi itu bagi mau masuk lagi bermatang, kau itu lagi. Aduda mana mesin likba jati, amaga mesin yang jati ke mesin itu oina base tu bodoh. Magi macam itu dah, adu bagi pagi perang tu boleh apa di sini nau sini, dugi mai thong itu, adu pagi tu boleh be, but makan tu berarti. Mereka ni kaya Assam nangan ni loan sendiri menunda loan mengadi, pergi schedule channel loan. Ada menunda aku walau bisa Assam government na lausan biaya walau bisa only Nepali ke Manipuri kita ngair. Nepali si pun kembali musuh kadang tindak berkampu ni kan status adisi yang nama menunda Nepali degidi yang na thagwang na Assam da Manipuri loan sele missing dan nate aku status tu giwa aku isi Jati University makha kale rami Assam University da hojin swai go ki sang da lere even hojai su University da department mule ado Jati University makha da Lanka college su id hojai Lanka da su Manipuri department le aduna Manipuri se koina missing ya man tra lik da base do ro magi status se missing da yeng ga le panate magi status se tadai phawda Saite Academy ki ngasi angang sing ambo na Saite Academy ki wapam ambo palam de Saite Academy de ki horaga akoi ki 8 schedule de ki horaga classical language ki level la khatu bo honor ki matam swai se ki attachment se masi ki phongtham phongchat se India da thang da na te aduna Manipuri language si 8 schedule chandro matumda mayam na yengbiu government ki official central government ki official website sing ayamba akoi ki click to mafam ngu lerangani magi mada language change to nabagi hai ba language sing bi manungda Manipuri and Sior ni Manipuri to nambi website to loina mete wala pa ngane masi akoi na du to bi wai na kanam na wakalu banate magi positive sun du to yaw ba schedule gi lo namagi phangmam thoko maryada do madu sab manana bi but masida missing yamba yamba gi kitang wakal ngak lei maram ni kaino knowledge da Paidagi ahanba touch the language si Assamese ni. Aduna mo first phase na tawag suni. Manipuri kumba Boro kumba suni second phase na tawag suni. Kuda mo na Assam ki textbook semba matanda Assamese ka Bengali gise haraloy thoga. Assamese ki mataw se laga mother copy walaga. Manipuri na pragana ate languages singi sigi format se de yenga same way na bigo dumaina. Assamese kumba apoi ki major Indian languages sing Moi sing sida hana first phase ta thak sura madumda
अतई लैंग्वेजेस सिंधु सेकंड फेज थबक सुन अदुमायना अखोई की असम की सु मसाना ऑफिशियल लैंग्वेज दे इंप्लीमेंट तौनु की गेजेट द नोटिफिकेशन सोक्तना लैंग्वेज डायरेक्टर दुना माना करिगमदा हैंडल तौगो तारगदी मागी लैंग्वेज डेवलपमेंट की खोंथांग दुदा मणिपुरी से सुनान ना बबो यारो नसागी मतममा अखोई इनाव हेराजे रोइना याम कन्ना स्ट्रांगली चेंजे गिबो मतम दुदा याम चाव इशू ओइग्रिबा अखोई पोस्टल की थबक थोक खंदे अमे खंदे नकोई गिदो थने याम ना हाइनरो मतमदा नकोई गिदो ऑफिशियल लैंग्वेज नते दुना यारो है अदुना स्टेट अमगी ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट पु ओरसु ऑफिशियल पु ओरसु मदुदा येंगदबो मीडियम खरले मरमदी नन सिडुल लैंग्वेजेस सिंसे सेकंड फेज द लागते थर्ड फेज सु लागते कोन लाइए नन सिडुल लैंग्वेजेस सिंसे कोन न येंगे अदमाइना ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की मतुंगा अतई लैंग्वेजेस सिंधु येंगा कने अदुबु असम की ऑफिशियल लैंग्वेज द बेस तौरगा लौगदबा पोस्ट सिंधुदी अदर नन ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिंधुदी मदु खुदों सा पीबा यारो अदुना अखोई आंगाम सिंना अखोई बेंगोली डिप्लोमा कोर्स तो तागिए हौजिक सेम इशू थोरको मतमदा मणिपुरी ना बेंगोली डिप्लोमा कोर्स तो दरकार लेरो अदुदी कोइना हाइजर हुई दरकार लेते कोइना करिम हाइबगी दरकार लेतबिदा मतोंतन वर्क तौरगदब थबम खुदम ओइना मणिपुरी की टेक्स्ट बुक सेम बसे मणिपुरी की टेक्स्ट बुक सेम बसे असम गवर्नमेंट की थबकने अदु सेम दोइना कनानो खोइनने अदुगी अनीसिगी मरकत नसाई डिबेट तौरिबदुदा याम चुंबा मागी अनिमकी असुमले ओइन मगी नाकन अनिगुम्बे सोंदे हैरसु याय सोंदे हैरसु याय अनिमक से को सोसाइटी सिदा लेदोइने अदुना मीडियम सोंगी कांगुसु ले सोंगी कांगुसु ले डिबेट तदी कनाने स्ट्रांगली आर्गु तौबु नमगे हाइबदुने को मा मदुदो फॉलो तौबरा तौदबरा मा मेजर नुसिब्रा नुसिदबरा मेजर जमुले थाजबिरा दु अनिसु वा मा आर्गुमेंट वा बट हौजिक अनिमक चुम्मी जे कलावाय तनो आदा डिबेट दे अनिमक चुम्बा यादे तौदबु डिबेट की वांग दे अनिमक चुम्बा ये खुदम ओइना गवर्नमेंट दे तौराने बा टेक्स्ट बुक से पुथोपगी बट अखोई मी सपी दे कमाय दो अखोई आंगांग सिंदो फंगो लाइक फंगदबगी समस्या मायो नै से टेक्स्ट बुक पुथोप कांबु सिंदु दा अखोई मी सदतोइने अखोई की लाइक से तौबिनुबा हौजिकसु मी याम अखोई वादना ले हौजिक आंगांग सिंगी लाइक तंबिबदा वीडियो दो तंबिनबगी दमते वीडियो डेवलप तौरेबा वीडियो डेवलप तौबुगी दमते अखोई मी कनाबु सते अदुदी अखोई वीडियो दो आइदि मागी क्यूआर कोड तो नमगा वीडियो थोरतो थोरारो अदुगी अवाक से कनागिनो खोगिने सोथा हलिसे खोनने गवर्नमेंट की मखोई की ओइबा थबक तौरेबा मरम दे कइनो टेक्स्ट बुक की मेडियो इंस्ट्रक्शन दो मखोई लेरुबनिना गवर्नमेंट की परिंग दुदा थबक तौरी अखोई सोथाबले अदुमाइना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओइना वंस एक ओइना पास तौरगा गेजेट नोटिफिकेशन दे लाखरगदी गवर्नमेंट ना तौरकदब खोंथांग चपक खोंथांग दम लेगनी याम फजब ताव अमदी अखोई की सर्वाइवल की क्वेश्चन दा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हाइबसना मणिपुरी की मखवांग चेतना पुल्लगा असम सिगी लेहाव सिदा मुखन कुररोइदबा पांबी ओइ लेखन लेहावगनी हाइबसनी सिदा हाइजरगलो सुनजाय